fa idza adaita haqqallahi wa lam tuaddi haqqa zaujati fa anta 'asin lillah. Perhatikan ini, apabila engkau tunaikan hak Allah, tahajud masya Allah, puasa masya Allah ya, ke masjidnya rajin masya Allah, tapi hak istri enggak ditunaikan, maka engkau durhaka kepada Allah. Subhanallah. Makanya cuma tanya istri kita nih, tanya istri kita, dek, piye nih hak aku iki wis terpenuhi semua ta, insyaallah wis mantep mas. Wah nek sono tenang jenengan. Wis mas mantep sampean suamiku yang paling ndak ono koyo sampean. Ndak ono. Ndak ono sing koyo sampean. Tapi jenengan kalau istri ngomong ndak ono sing koyo jenengan, hati-hati juga kadang itu cuma. Karena itu ada dua makna bisa jadi ya. Tapi ala kulli hal kalau istri kita merasa hak sudah tertunaikan, alhamdulillah. Lalu wa idza adaita haqqaz zaujah wal aulad, apabila engkau tunaikan hak anak masya Allah, segala kebutuhannya pokok, kebutuhan pokok, nafkah ditunaikan, hak anak, hak istri, tapi wa qasarta fi haqqillah, tapi engkau lalai hak Allah, maka anta asin lillah, sama itu juga engkau durhaka kepada Allah.